Так, бачу, що трансляція пішла. Доброї вам п'ятниці. Доброї вам п'ятниці, шановні глядачі. Зараз тільки почекаю звук на этой трансляции. Бачу, что трансляция есть. Ну что, почнем? Почнем. Сегодня, як і завсёды, мы почнем з World of Tanks. Паспрабуем трохи не подгорать. Паспрабуем усё зрабіць як мага якасна, зрабіць нармалёвы бой, які можна будзе выкласці на наш канал. І таксама яго паглядзець у нармальных абставінах, калі-небудзь увечары, пад нармальную гарбатку, з шакаладам, не ведаю, з цукеркамі, з чым вы там есі гэтыя гарбаткі. Я, напрыклад, люблю з раніцы купіць кубак гарбаты з нармалёвай такой бутербродам, кнапкай, мачнай, з каўбасою, з сырам. Каб да абеду нават і думкі не было аб тым, што ты хочаш нешта з'есці яшчэ. А ўвечары акурат такі можна ўзяць 2 кавалачкі шакалада і проста скончыць гэты дзень на найвышэйшай ноце. Каб было прямо ўсё ідэальна. Карацей, спрабуем зрабіць прыгажосць. Як яна атрымаецца, зараз паглядзім. Як я казаў раней, будзем спрабаваць гэта зрабіць спачатку на арце, каб прывыкнуць. Маю на ўвазе прывыкнуць да гульні. Зводзімся. Так, хто тут у нас едзе? Не будешь выезжать? Ага, ну конечно, он камень. Так, давайте сюда зараз будем зводиться. А что у нас ЛТТБ робіць на гэтым фланзе? Что, дурань, ці что? Вай, поглядите, что это робится. АФВ есть на 800. Сколь таки разброс был зараз. Отъехал, поспел отъехать. Ну, хіба што яго дайдуць. Але ён гуляе на нармалёва, там, слухайце. Трэфіцца якасна. Оу, паглядзіце, што яны ўдваіх зрабілі. Так, а гэтае двойдзе. З левага боку, калі не памыляюсь, ось тут нешта было так. Стандарт. І ёсць траплянне нават па вузле. Добра. Ой-ой-ой, як памыляецца. Стандарт зрабіў вельмі кепскую памылку. Зараз 6 секунд, 4 ўжо. 3, 2, 1. Ёсць траплянне. З прыбіццём, што сабе.
Вай, яны гэты фланг у нас адбілі. Паглядзіце. А Лора нават нікога свяціць не будзе, бо яна стаіць у хмызах. Мне трэба вяртацца. Трэба вяртацца на гэты пагорак. І там стаяць. О, яшчэ не ў пазіцыі, а тут ужо шкода едзе. Салодзенькая. Чакай. Зараз звядуся. Ты паскуда, перахітрыў. Так, калі што, куды мне бегчы? Куды бегчы? Больш некуды. Тут ад'ехаць трэба вось так. Подъехали сюды. Ай-яй-яй-яй-яй. А гэтыя трое яго не крылі нават. Тоже мне поклешники. Не, ну сюда уже все. Хопить глядеть. Не, не хопить. Яшчэ один солоденький едзе. Ой, ну чому? Пауборд було б так добре йому запечатати. Ай-яй-яй-яй, знаєш, я проіграюсь. По всіх флангах я не проіграюсь. Тут Шкода приїхала, буде шкодить. Ай-яй-яй, Лора і Стерве. Ну і Стерва, коли що. Конечно, зараз його арта буде. Свет давайте, хлопці. Як же ж вас боронить, коли ви света не даєте? Чекай. Окей, він став добре, ага. Як він стоїть добре. Так, сюди давай. Сюди давай, зараз я буду ходу трошки напружувати. І вона з'їжджає сюди. А, ёсть. 451. Ух, вузь гэта домашка. Лора, не едь, Лора. Это ж небяспечна, Лора, что ты робишь? Лора, ты ж шотная. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Лора, 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 гляди. Боже, ну что за дурень на Лора? Я поехал туда у стан ворожих танков. А мне что тут робить? Він где тут повинен быть, так? Ось тут, а? Наших цяжика ўжо гриль будзе у спине. Таму гэтым хлопцам прыкладны гамон. Ну а Лора, конечно, зрабіла памылку. 11 секундаў. Ну, яшчэ доўга. Ось ён. Ось недзе тут можа быць 4, 3, 2, 1. Ёсць траплянне. Але зараз гриль до мяне ўжо завітае. Ну, вось ён. Лора там 6. Ну, добре, тут 22 секунды ўжо. Ужо ніяк.
Ходи сюди, обдимо. Ай. Хто такі злий? Обдимашки. Мы ж с тобой перший раз только сустрелись, а что ты стреляешь одразу? Добре. Лічу, що нормальово атрымалася. Як для арты. Ой, чакайце, я нават не паглядзеў. А, не, ну... Гульня. Слухайце, чамусьці вось заўсёды так. Толькі націскаеш, што ты хочаш выйти з бою, табе кіда ў бой адразу. Гэта ў мяне так найчасцей, ці ва ўсіх так працую. Ой, бляха, куды тут стаць? Ой, на хамяку, дзе ўстаць-то? Дзе ўстаць на хамяку? Эй, не люблю я такія танкі на гэтай мапе. Куды ехаць? Налево поехали? Куды ж яшчэ? Поедем вось сюды, недзе станем. Що мы нешта там пооткидываем. Арты нема. Таму, спадзяюся, будзе магчымасць там знайсці 1 ці 2 танкі, ды набіць 3-4 тысячы шкоды. Шкода — гэта не тое слово, якое патрэбна выкарыстоўваць у гэтым выпадку. Пашкоджанне. 3-4 тысячы пашкоджанняў. Ось так, зовсім. Бо шкода гэта... Можна нарабіць шкоды, але не нанесці шкоды. Шкоду таксама можна нанесці, слухайце, але гэта не будзе тычыцца ХП ці нешта падобнага. Так, АЛТ у іх таксама няма, як і ў нас. ІС-4 чамусьці едзе па адкрытай тэрыторыі, ну няхай едзе. Вось там Type 61, ён уже забачыў яго, ага. То што, 263, ага. Наступны барабан голды будзе. Так. Ай, барабан разрадзіў. О, приехали. Приехали. А ІС-7 мяне не прикрые. ІС-7 мяне не прикрые. Ён застраніў он там, дзе стаіць. Занадта марудны танк. 10 секундаў. Там БЗ, там Бачат. Спадзяюся, што Бачат зараз адстрэльвае свой барабан. Але у нас вось там, ага, у нас там 2 танкі, у якія ён страляе. Я спадзяюся, тут ПТ не будзе ніводнага з іх. Ідзі ў сраку! Та блядь. Гэты УГН. І здавай хутчэй сюды. Тут рэльеф гаўно нейкае. Добра, што ў іх ПТ не было тут на адстрэле. А, ён тут стаіць. Гэты дурань. Ну, стой. Лепить себе так патрэбна. Блять. По камнях гэтых катаюся як дурань. А ты стой там и стой. Что тебе гублять? Ты стой там, конечно, там же ж безопасно, там беспечно.
Там ніхто тебе не чапае. Там... Што ты? Нема тут што рабіць, божухна. Гэта із, бля, дурань нейкі. Что? А мы на арте просрали. А, ну конечно, так. Там же было видовочно, что мы просраем. Проиграем. Так, тут куда ехать? Куда тут съехать? Так, 38 секунд не хопить. Как перезарядиться, до центра отстраляться? Ну, треба ухмазистить. Треба ухмазистом. Так, ось хлопчик пише на Руду 251, що він поїде на воду. Ми так само ось отсюди покидаємо воду. Пять, 4. Ай-яй-яй, тут нема прострелу, твою ж дивізію. Чекай. Ой, тільки класочка трак. Не, он у камені, конечно. І он у камені буде стріляти. О, тут його достаю добре. Ну что, гэта светить не будут, ни футюр, ни вазаха. И он спынился у поля. Твою мать, блядь, ты дебила что ли? Кто так робит? Непредказальные супротивники. Дым можно кидать. Прожета, тікає, прожета. Базаха уже поудыхая. 8, 7, 6, 5, 4, 4, 2, 1. Ну-ка, выходь. Прожета, выходь. Ага, то есть тут. А, есть. Глядиш ти, як він хутенько взяв гэту ренку. Ти аптеку. Рушка, ти труп. Неведомо, що робиш. Подставився яшчэ і пацу 130. О, допомога едзе. 13. 12. 10. Стой на месте. Не рухайся. Да иди ты в сраку, заебало ты кидать непонятно куды. Тебе тяжко, блядь, целить у інший бок. Сука ебаная, блядь, гульня. Десять, 9, 8, 7, 6, 5. Видите, як він їде. Ах ты, паскуда. Сдох.
Да я, як заўсёды, бляха, перазараджаюсь. Што ты мне тут маячыш? Добра. Ад'едзь, можа, адтуль. Дванадцать, 11, 10, 8. Чекай. 3, 2. Сука, ён з'їжджає, ну. Ой, божух, ну, блядь, ну, як гэта? Только перезарадзіўся, ён вырашыў туды адтуль з'ехаць. Няма што цэліць нават. Гэта таксама павінен быў пераехаць уже. Не, как с таким разбросом, раскидом, тут яшчэ некуда трапіць. Ой. Дзе гэты гаўнюк? Возеха боится нешта, з чаго ты боишься? З'елі нарэшце яхт-тігра. О, прывітанне, нехто далучыўся. Прывітанне, шаноўны. Калі тебе не цяжка, напішы нешта ў чаце, каб пазнаёміцца. Але памятай, што затрымка ёсць на строме каля 20 секунд. Яна дэфолтная ад АБС-кі. Таму заўважу твоё паведамленне толькі праз 20 секундаў. І ёсць. Оу, якая боль. Балюча. Су-130. Чакай, не едь нікуди. Зводжуся і перезараджаюся. Як перезараджуся, я тебе подключу. 4 блайндом буду кидать. На что чекать кого-нибудь, правда? Полетела. И... Курва, мать. Так, недзе тут павінен быць. А, патапіўся поскудь. Каб вам бан давалі на 3 баі хаця б. Не на 3 баі, што я нясу. На 3 гадзіны. Гаўнюкам. Каб арта затапілася, ось, каб на 3 гадзіны давалі бан. Было б то самае добра. О! Нарэшце. Знялі гэты X. Давай нармалёвы танк.
О, 33 секунды. Мы можем у центра, конечно, поехать. Але хіба што лепей ехаць у горад. Падаецца мне, бо мы ў топе. Іх базеха супраць мяне. Ваганкевіча ёсць. Алімпійскі тыгр. О, не, давайте так, спачатку ў цэнтр. Паспрабуем адкідаць, хто там будзе ехаць, калі ўдасца, а потым ужо ў горад. Так што першы барабан будзе ББ, другі пад каліберам. Добра, ніхто з нашых у цэнтр не едзе, я буду адзіны хіба што. Ну-ка, ну-ка, шкода. Давай, штурмуй, штурмуй замак. Ён табе чакае. Давай, 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 давай. Ён не паехаў, паглядзіш ты. Ён не паехаў. Идёте ў сраку, не-не-не-не-не-не-не-не. Центура, шкода. Ни один, ни другі не поехали. Хотя и кидать гору зараз замок. О, кепская ідея, як по мне. Так, не поехали штурмовать, добро. Сюда давайте. Их на Ганкевича не поехали в город, але у них там в городе достаточно много танков. Наших мне, бо наши ось тут тусуются. Наши хмызовые усе. Так. Ба, что не, коли у нас у хмызах, то я так думаю, что все ж таки не оборонить замок. Мне лепей ехать сюда. Треба барабаны все ж таки перекинуть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, засветился. Блять. Я дурень. Добре, полетело амаль усё, але недостатково добре. Треба неяк тут выставляться, ды брониться. Бо конь у нас уже шкотный. Я засветился, не, отсюда уже никуда не выехать. Уже никуда не выехать, это докладно. Они там по низу идут. Нема прохода, ага. Один есть. Так, это был залишний. Еще два снаряда у меня, так? Это так само удвоях тут. Вай, трошки да, напруживає. Угу. Плоскуть якая, поглядіться на його. І у сраку. І ти так само там. Пилот, на что ты поехал на замок? Ось ты мне можешь обґрунтовать ніяк? На что ты поехал на замок? Боже, ну вы, блядь, дебилы. Где яны постали, что яны гэтую прокатку не светить? Ну няжо гэта было не... Ой, курва. Каб вас драли черти, сука, у пекле. Долбоящеры конченые. Повыставлялись, блядь, дебилы некие, бля. Базу я не боронуть. У два рылы.
Ой. Лінкс. Лінкс стокавы. І пакуль ён стокавы, такое гаўно. Ну, довго чекать? Дякую, Боже. Нешта глядач подключился, хіба што збег. Лінкс, што мы з тобой рабіць будзем? Агляду ў цябе няма. Хуткасці ў цябе няма. Пушкі ў цябе таксама няма, нічога ў цябе няма. Хіба што хмыз дефолтны стаць, слухайце. А можа? Я хаця б буду балкон свяціць і вось гэтую частку, калі хто будзе выходзіць. Давайте ў кусты. Хмызы станем. Паспрабуем тут папіраць з сваім ахлядам. На жаль, яго не выстачыць, каб там свяціць, але ж... Что? О, ворожи и Лінкс засвечаны. Ну, калі ласка, трапьте ў яго. Па так светіцца. Па так светіцца. Лінкс павінен ужо ад'язджаць быў у ангар. Што гэта такое? Ну, людзі добрыя, ну як гэта? Так, елка стала ў хмызы, свеціць перакатку, так, пераезд гэта. Ну, лось лору забрали амаль, што Лінкса не забрали, твою мать, ну як так? Ну, нарэшце. А я тут засвяціўся, бо тут недзе стаіць у цэнтры ELC. А, ELC, так, ёсць ворожа ELC, а, 12T у іх ёсць. Іх ёсць 12T, ага, зразумеў. Ён вось тут. Ён будзе тут. Сюды хадзі. Бля, людзі добрыя, ну што вы робіце? Няўжо так усім похуй? А? Няўжо усім похуй? Не, конечно, ім похуй. Глядзіце, як яны расстанавіліся. Яны нават сюды не глядзяць, я ўпомніну, ось асабліва вось гэты. Дзе ты, курва? Сюды хадзі. Ну, ён сюды глядзіць. Таксама, як і ВТУ. Зараз паедзе, здохне. Глядзі. Раз. Ну, два. І трэці адразу, давай. Лови трэці. Блядь, дурань, пиздец. Як у зоопарку за ім назіраєш. Ён як малпа гуляе. Навошта ты ўперад паехаў? Вай, а тут что? Тут злили. Ну не, ну так не цікаво, ну слухайте.
На перамога за колькі баёў уже? За 5, за 10? Ну 10 не было дакладна, але ўсё ж таки непрыемна. Мацо так упал. С 60 уже 58. Ну блин. Так, мы утопія. А гэта азначае, што мы можам ехаць на левы фланг. А што у нас? Лінкс, ЛТТБ і Ліс ёсць. Гэтыя тры хлопцы дакладна могуць прасвяціць левы фланг. Але ці будуць яны свяціць? Вось тут я маю на ўвазе. Добра было, каб то зрабілі так. Ці кажучы, едзем налево. Ад галавы я там ад вежы сваёй не пастаю. ПЗ-111 GFC. Кепскі танк. Ну, хіба што так, бо на 9 узроўні, бо 10-ка там толькі. Ён на неверагоднай моцы. Так, ЛПТБ добра ездзіць, да ЛПТБ можа засвеціць, але я не паспею адкідаць нікога там. Трэба трошки так хуткасці не хапаю все ж таки. 28, ой, 28 км на гадзіну. А ў цэнтры у іх ёсць уже двое. Ось засвяцілі паскуды. Там за пагоркам схаваліся. Лора, а што ты стаіш? Так цікава тут. Так, голду трэба зарадзіць. Тут віпера яшчэ, ёб твою мать. Ну, конечно, мы тут нічога не зробім зараз. Блядь, я яго ў борт нават не прабіваю бабэкамі сваімі. І ў зямлю. Канешне, ў зямлю. Т-30, дапамагай. Мне віпера не выходзіць. Віпера будзе чакаць. А чакаць чаго не зразумела. Так, ну-ну, ну-ну. Недзе тут стаіць у хмызах, а я забыўся ўжо, якія хмызы трэба чекаць. Вай-вай-вай. Не заўважыў, што гэтае гаўно высоўваецца. Я не трапіў, не трапіў, не трапіў. А я так само не трапіў. О, як добра. Дапамажы. Бо зараз выйдзе гэтае гаўно. Чакай, 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 не выходзь, не выходзь. Бо віпера табе адразу праясніць за ўсё. Чакай яшчэ, чакай. 5, 4, 3, 2, 1. Трымай другі. Ёсць. А так яшчэ паспею і другі даць. Добра. О, іх елку засвяцілі. Елку засвяцілі, але хто? Не агляду не хапае. Ой, Лора поехала помылку робить. Лора, это небезпечно то, что ты робишь. Так, а у нас ЛТшек не засталося. У нас ЛТ не засталося.
Дамы мешаюць, перашкаджаюць. Ну, лора адлетела, конечно. Блять. Где ты, паскуда, ездишь тут? На жаль, яго ніхто не свеціць, гэтая ялка. Она тут можа нарабіць на праблемы ў шкоды. Тэхі нашыя пазліваліся адразу, так? ЛТТБ і Лінкс. Ай-яй-яй. Ну і тут я застаўся на гэтым фланзе адзін. Непрыемна. Непрыемна. Т-30. А куди ти їдеш, Т-30? А ось. Другий. Не полетело. На жаль. Два дав, третій не дав. Як тут быць? Як тут быць? Я спадзяюся, што яны не докумекали, каб сюды праехацца. Высоўвацца такое сабе. Там высоўвацца нельга, бо там падох наш лора. Наша лора падохла. Хто яго ведае, слухайце? Можа, Т-30 смялее трошки? Ну вось. Ага, Т-30 у нас высоўваецца, бачыце? І он дакладна не дасць праехаць там. Тон перашкаджае. Позіцыя гаўно, бо я наверху знайшоў. Блядь, наверсе знаходжуся. Так, а дзе ж ён? Скуль ён можа свяціць? Ён можа вось адсюль свяціць з гэтых дамоў. Я ж думаю, што гэтыя мяне не маглі высвяціць праз музей. Можна ўжо наступныя бабахі заражаць. Так, давайте перакінемся на ББ, трохі паблайндзім. Мяне трохі, ведаеце, дэнервуе тое, што я тут адзін. В гэтым фланзе знаходжуся зараз. А што ён тут стаіць недзе? Дзе ён яшчэ можа мяне свяціць? Гэта не ELC мяне свеціць, калі што. Гэта дакладна хтосьці з ПТ-ша. Міма. Міма. Тут міма. Але ў мяне яшчэ ёсць два барабаны ББ. Хай неяк так будзе. Спрабуем штосьці тут вымысліць. Поломки есть у кого? Поломок нема. Так, тут. Боюсь я ехать, але трэба, бо 1,5 хвіліни заставалося, слухайце. Что тут яшчэ рабіць? Вось гэта пашанцавала. Вось гэта пашанцавала. Так, а шапатак недзе пад носом, слухайце. А вось і ты, шапатак. Мой даражэнькі. «25 секундаў, но яшчэ барабан, мажліва, я аддам. Што ты мяне чакаеш?
У нас 3 секунды і захопять базу. Ну, добре, коли так, все ж таки. Трошки не хватило. 2 секунды, каб забрать елочку. Ну, неблага атрымалася. Гэта добры бой. Пазіцыйна ўсё было па тактыцы вельмі добра зроблена. Каб лора не падохла, то я б трошки хутчэй бы спрацаваў, усё было б лепей. Так, 3700, 350 на свету. Мы утопія, топ-1. Лінкс. Ну давай, Лінкс. Што рабіць? Трэба ж неяк я браць 90-го ці 105-го, які там на 10-м узроўні уже не памятаю, 105-й. Што? Трэба неяк яго выкачаць. Ён быў у ангары. Цяжка пакуль не на гэтых колавіках гуляць. Незразумела. Іншая механіка і пальцы пад гэтыя ніяк не заточаныя. Пакуль яшчэ ніводнага боя на іх я не выдаваў такого, каб можна было сказаць, вось паглядзі, нешта добра атрымалася. Всё гано некае. Так. Фух. Ну і што? Хто супраць нас? Супраць нас 75-е ебр, ELC. А ёб твой, і бурасик ёсць. О, не, халера, гэта будзе. Гэта будзе капец, як складана. О, бля. Адзінае, што мне застаецца, гэта тут праехаць, знікнуць у горадзе, вось тут. Вярнуцца сюды, і калі тут нікога не пабачу, то зноўку праехацца тым самым манеўрам. Цэнтр неяк адгуляць трэба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, нічога добрага за той не будзе. Нічога добрага, елачку засвяцілі, ён мяне таксама. Так, ныраем сюды. Хаваемся. Ёсць. Ёсць. Хаця б елку. А калі мы ведаем, дзе елка, то значыцца другі будзе ў іх у хмызах стаяць. Недзе там. Што мы робім? Зараз мы поедем у цэнтр. Зараз мы поедем у центр, просто выкинем адтуль елку. І сапраўды гэта будзе лепшае, што я магу тут зрабіць, каб елачку гэтую збіць. Ось яна тут павінна быць, так? Вітаю! 1, 2, 3. А ты на перезарядце, так? Ну, блядь, ну. Что? А что за таран такі 10? Вось гэта дзіўна. А што мы можам рабіць? Чакайце, мы зараз адсвецімся і глянем тут у гэтыя хмызы. І ў іх ён тут стаіць недзе. Тут? Нет, ён не тут. Ён будзе вось тут стаяць. Чакайце, вы засвяціўся другая ЛТ? Не. Блядь, я дурань, я стаю яшчэ. Узіраюся недзе. Не, мне тут няма чаго рабіць. Магчыма, толькі вось тут, каб трапляць яшчэ, было б вельмі добра.
Ну, яшчэ ў броню трэба трапляць. Да ідзі ты ў сраку, божах, ну ты хоць попадзі. А, холера тебя бяры. Так, порвали гэты фланг. Порвали гэты фланг. Один ёсць. А вось і Барасік. А хто мяне так пашкодзіў, слухайце? Гэта аднім стрэлам Барасік, так? Што гэта? Так, два цяжыкі ў іх засталося. Бізон, Т-34. Ці нешта я зрабіў супраць іх? Хто яго ведае? На жаль, не высветліў нічога, бачыце, толькі што адвяртаў увагу супраціўнікаў, то яны на мяне загрыліся, але ні на свету, ні шкоды, нічога няма. Ні пашкоджанняў. Пашкоджанні, не шкода, пашкоджанні. Як прывыкнуць да гэтага? Прызвычаецца да гэтага. Добра, ікса знялі і да пабачэння. То, што табе трэба ведаць пра гэты танк. Так, а што мы тут можам зрабіць? Што тут лепей? Хіба што лепей ўсё ж такі двигун. 260, 285, а тут 240. Здаецца, мне лепей на ім хутчэй ездзіць, чым дакладней страляць. Едем налево, 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 налево. И як мы едем? Добре было б, конечно, поджать. Поджать супротивника вось тут, то бок проехавши вось тут. З моей хуткасцю гэта доступно. Але колькі у нас танкаў було поедзе? Давайте так, калі едуць минимум 2 танки разом за мною, то я так и зраблю. Калі не, мы будем стоять тут з вугла гэтага, з кута. Буду спрабаваць пазіцыйна нешта адгуляць, але на гэтым танку пазіцыйна гэта не пра гэты танк. Бачыце, што такая тавталогія. О, добра, нас тут много едзе. Нашыя танкі, я бачу, цяжкія, яны ў асноўным сюды едуць. Толькі туды колькі? Двое? Ага, добра. Азначае, што добра. Ебр там засвяціў усіх, хто ехаў. Канцэпты 140-е і так далей. Лёгка не прыйдзецца. Будзе попотеть. Нормалёва так, прычым. Угу. Два 6-8. Добре, ён стрэліў. Ну куды паляцела? Ну добра ж, кідаў. А ну паляцела кудысьці не туды. Крыль стрэліў, так? Хто тут у нас?
О, привітання тобі. ВЗ-111. Бум. Вже не може вицілити. Тут головне кап. Давайте, хлопці, давайте, ну... Блять, ну что вы стоите, як дурни? Эх, я. Вось гэты быў стрэл на 2 копейки. Ну, амаль что, на 1,5. Ебер, сюды ходи, паскуда, я тебе зараз знайду. А, гэтыя ўсе полезли туды, а мы полезем сюды. Дзе ебер? Ой-ой-ой. Сюда. Давай. Слухайте, а ебра-то нема тут? Антикора там стоїть. На узбоччі недзе. А їх тут уже і концепт, і СТБ, і усі на світі, і кожної жаби по пари. Так, недзе тут 140-й, ага. Ну и, конечно, бляха, без 100% разведения яно кидає некуди. Давай, худшей. Ой, нечто там у спине. Что? Ой, куди ж ти летиш-то, а? Да иди ты у сраку, ось куль ты взялся. Так, гены не прожимают, там не протискают ніяк. Ось сюди, увалітеся. Вай. Нема додать нічого навіть. Ми од їх 140-го забрали, а яны нічого не роблять. Это-то головы крепкие. Не. Сколько она ведает, что я... А, вот что оно. Небезпечно, треба каб там засвятили їх трохи. Не, на свет не падай мне. Жаль. И там унизе их поджали, и тут поджали. О. Так, падать туды мне яшчэ нельга, бо у меня только 1000 хп, и гэтыя здуюць мяне як паперу. Я все в своей голове думаю, ехать налево, и назад. Після стрелу. Так, у їх і євро есть, і манта есть. Стоять в этих нозах не подставляются. Давай, вылазь. Покажися, паскуда. Есть один.
СТБ у тебе 356. -1. -1, добре. Ти сюди ходи. Ён мяне пробіває, яго не. Ты амаль што адзін і застаўся, хлопча. 360. Ты мне на 1 урон толькі. Куды ж тебе тут целить? Что ты выворачиваешься так, что тебе не потрапить нет. А, где ж ты там? Нарешті. Так, гэта двушотны для мяне. Гэта двушотны, але я павінен яго забіраць. Слухайце, у мяне 720 хп. Гэта азначае, што я і танкануць яго магу, і... Сука, ты паглядзі на гэта. Ёбаны рэльеф. Не-не-не-не-не-не-не-не, хлопча, блядь. Ай, не пойдзе. Як ён там подставіўся? Як, блядь, сука, хто там здох? Ну тут же труп стаяў, як ты, паскуда, там подставіўся, блядь, тупоголовая твоя. Блядь. Ну яшчэ НЛД падстаў ты. Те ж борты моцныя, ну. Блядь. Сука. Проиграли. Сука. Я так. Я памыліўся, і гэтыя два дурні памыліліся адразу. Дун-дун-дун. Крыўдна так зліваць бой. Крыўдна, бо перамагалі ж. І ў мяне была магчымасць, каб не гэты рэльеф, што я там застраў. На гары не мог выцаліць яму нічога. Ён мне бесплатно даў одну тыку. Твою мать. Крыўдна пиздец как. Добра, едзем у цэнтр, але не з маім аглядам там некага высвечваць усё ж таки. Можа влево поехаць. Прожацца недзе там под камені. Не, не хочу. У гэткім настроя трэба гэта рабіць, трэба ў цэнтр просто пад'ехаць, спрабаваць пазіцыйна нешта зрабіць. Ай!
что, здолею кого-нибудь убачить? Костя убачил, где? Между этими домами. И все хиба что. Блять. Маус еще едет. Йой, с траплянням. Альфу дали 390. Засвятил 4 танки. Але тільки одну шкоду нанес. Ефективність узровню Бог. А 140, тут у меня 121. Ух, 763, як тебе? Ну, землю, конечно, шкода ж еще. Так, бесплатно, добро. Люблю бесплатно давать. Бесплатно, блять, откуль ты взялся? Это я, конечно, не так добро засветился, но... Что тут деется такое? Что это? Откуль это рельеф? Вот что тут такое, блядь? Каменники положили. Глядишь ты. Да иди ты в сраку, блядь, зачарованный танк. Сука, блядь. Як же это бесит уже, ну. Ты полетишь, блядь. Это застрелы. Это говно уже двойцы не пробивают. Троица. Все танкує і танкує. Нема що казати. Стільки стрелів, ніяких пробиттів нема. О, ще одно говно. Ще удесь. Привик коси. Неприємний танк. Так. Что мне тут? Вот налево мне только ехать. Только налево. У центра нема чого робити. Хуткості мне проехать у кут сюди не хватить. Тому только налево. Поедем налево. Оттискать ВП выспы. Отжимать островы. О, разом за мной Батшат едет, а Тенники едем. Ага. На.
полетела у тебя. Так, так, так. Хто тебе б'є? Хто тебе б'є? Ага, наши гору не взяли, конечно. Где он там едет? Ну, что там тырчить? Зовсім невимовне нечто такое малое. Ой, не ведаю, треба потискать, хіба что, але гори у нас нема, там из гори мені можуть кидати. Ну, ось так ось. Воно виглядає, звичайно. Спробуємо, можливо, буде вистачить мені і позиційності тут. В землю, конечно, куди ж ще воно буде стріляти? Тільки в землю. Ага. Брони не хапает, или что? А я его хапаю. О, докладности стрелу хапила. Ну-ка, ну-ка. Охрана где? Так, ААТ. Да иди ты в сраку, ну. Як гэтае гаўно ў выглядзе шкоды мяне сюды трапляе. Адкуль? Дзе? Ён адсюль. А яго ніхто не свеціць, так? Яго ніхто не свеціць, бо ён тут стаіць. Добра, а ты падох. Я таксама хутенька здохну, калі што. Это ж я не голдою леплю, так? 230, 250. Чекай. 60, 250. Тут 30, 20, добре. Трапляю. Мне благо было по АТ, как ты за мною тут поехал. Куль ён мяне б'е. Адзінае, скуль ён можа, гэта адсюль. Ну, мне так падаецца. Я не трапляю ніяк. Добра, і стрыў іх падох. А дзе наша лора? Я тут шотны катаюся, як дэбіл, блядь, па-іншаму і сказаць не магу. О, ёсць. Добра. Ничто себе. О, профессионал. А, ты давай. Ты фуловый. Ты шуруй вперед. Ну. Дай проехать, блядь. Ти у сраку, дебила, кусок. Стыкливая порода. Бо, гляди. Святился. Гэта зараз стрелять. Стопудово стрелять.
Воу-воу-воу-воу-воу. Кто это? Ну гульня, ну что ты? А ну вылазь. Сколько там есть? Вылазь, скажу. Где он был? Ось тут недзе був, так? Ой, бля. Хай зараз до тебе приеду. 2390 на свету. А, бачили? Шотним насвятил. Бэм, подох. Слухайте, ну на гэтым танку з першага разу ўзяць ікса, гэта добра. Вельмі добра. Так, ікса ўзялі, дзе не ўзялі? А ЦС-кі яшчэ не ўзялі. Ой, нешта не шанцуе на ЦС-кі. Всё ніяк не атрымліваецца. Так, что от нас потребуется? 6к, коли не помиляюсь. Так, 6к шкоды. Ну что, мы летим на зеленку? Давно этой мапы не было. Мы поедем вот так. Сподеюсь, сегодня кто за ЛТ, а у нас один ЛТ только есть. LC, о. Я не надо подходить до этой мапы. А у их так само LC. Ну что, протискаем по зелени, в яму, робим ворушняк. Сподеемся, что вывезем усё гэта, а не подохнем, як собаки у канаве. Так. Сюди. Так, ELC недзе там едзе по версии. Это зусім не то, что мне потребно. Угу. Не засвятился, так? Тому канаву мы прожимаем. Добре, канаву мы прожали, чакаем ELC нашу. Яна йде по хмизах, добре. Ну ти будеш їхати як? Давай, родная, давай, у тебя все отрымается. Их ELC зробила великую помилку. Есть, перший вкрат, добре. Давай, Елочка, давай. Ох, навод Сорл робить некую лухту. В центре катается. Добре, поспел дать. Ой, чекай. Елочка родненькая, давай протискай. Ну? Тебе добре отрымливалось. Тебе ж сюди треба було їхати. Так.
Добре, ми тут. Добре, добре, добре. Так, у тебя что там, уже все, КД? Не сподіваюся, что КД. Это добре, я не отказываю мне. Но? Ты скуль взялся? Давай, танкуй. Почат, ты сука, бля. Он за моей спиной ховается, паскуда такая, поглядит на его. Дуры тупорылы. Ты ж фуловый. Блядь, танкуй. Поскуть тупоголовая. Молодец. Так. Мы тут вельми добре отгуляли, слухайте, разом з усіми. Наробили трохи. Пороху. Так. Тут не, мы сюда не поедем. По ней аккуратно гулять. Их будут? Не будут. Я так думаю, что там никого не повинно быть. Елка впереду едет. Добре. 268. АБЗ где? АБЗ. Где он там? Так. А там ДВП? А, и он зараз меня забирает, но тем не менее. Фланг мы порвали. Добрую справу зробили и перемогли. Гэта пошто 5Х. И на сегодня это все по танках уже все. Мы на этом скончим. За кем тут позирать хоть можно. О, по своему трапил. Ось, каратей. Сьогодні були добрі бої. Бої були добрі, але, ну, ведаєте, такое собі викладувати нічого не буду. Ось, да і халяра зим. А що ще чекати від п'ятниці? Апошній працовний день на тижні. Всі стомилися, всі чекають уже суботи чи вечора. Кому що. А тому всіх віншую з таким приємним, маленечким святом, як п'ятниця. Жадаю, каб яна у вас склалася добре. Ось, да і у цілим, каб ваше життя складалося вельми добре, так ви його собі і уявляєте, як ви марите об гэтым. Дапамагайце вольным беларусам, дапамагайце Україні абавязкова. Разом мы пераможам і будем адчуваць сябе вельмі добра. Калі што, падабаечкі, падпісачкі, як заўсёды. Дзякую вялікі вам зноў. Сустрэнемся у танках ужо ў панядзелак дакладна, а праз некаторы час у Евротрак сімулятары. Да пабачэння. Пакуль.